chung in chung television janaba mugita tonerway asai lautai bu jang chui na pungu tingsanai Wednesday tong local daily newspaper the Tamenglong Times the GAANPHIU Mail kani the People's Chronicle tong kabisu micham megoi na campaign dalone the Tamenglong Times ko kum hilawa me mai tai kuki tong conflict 4 May 2023 nong ka ho kan mai khoutai National Game Village Langol Imphal kho rong mai naga kai padai tai ramul okanai mukti tuang NNT Child Trafficking Project to my workshop asai Sakinung in Tamenglong Headquarter ko Tamenglong District Police le Project Mukti Roy Kariuna Lang Patkante asai bulung ko Prime Minister Modi Roy Kalon kanay may suna Ukraine President Vladimir Zelensky ta New York USA ko UN General Assembly nai may tuang luan ko te ariu dat kante Tatkan May 29 July 2022 kautai makhuwa marang jing ko malai zairan hat kan mai kautai mansaina ramana public property ni azu aman kan tuange India Prime Minister Narendra Modi rui US thang timik kathum tuang visit talana dulanai ting jing kon kante kamai rui US tatkamai tai Quad Leaders Summit khang ruye NPF Manipur State Unit Youth Conclave tuang mung 2023-24 September 2024 dak kautai Diocesan Social Service Society Mantri Pukri Imphal ko tatkai lokane kautai Honorable Minister Kani NPF tuang President MSU po Awangbo Niumai MLA Daisio Kaishing ex MLA Samuel Reason NPF Central President MLA LD ko VIP nun worker member nun volunteer nun kaniu goi gong kazao lokane Israel re Hezbollah bam mai bam Lebanon ko airstrike suna re suna bam mai bam ko mansai 558 thai tangkante kabyung mai hai kasing 1835 tangkante The GAANPHIU Mail kuni kum hilaw me Manipur government re kuki militants 900 imbu mai tai attack su kang kapeng tangri Manipur gut kante tuna sakan mai ladbamta nuni mai indawna kuki inpi Manipur re state government re kuki zo mai ta attack su kang mai tong de bam hai sakan tuange tuna sana kuki zo mai goita ram thai na bam kang thai kante Tamenglong District Police khatni Project Mukti re langna law enforcement agencies service providers Khatni NGOs nun roi child safety khatni human trafficking lamko intokna lalaukang consultative workshop Sekinu in Tamenglong headquarters ko tatkai kante Taushem SDO office tan subamaiti hai Taushem subdivision headquarters ko kalai gwangkang zang tamlu ultimatum tilokan mai ko state government re thausalo mukna bamaiti hai nuni mamai indawna dulanai September 24 jimang re kahokna National Highway 37 Tausem subdivision tuang zero resistance lun ko indefinite total shutdown tatkai kahokante DC none Sarat Chandra Arozu ADM Steve Kapudeng SP Namsadai Peter Kani SDO nungba namlanung gang mele NSIDCL official nun le construction companies nun dolanai kongsang kori prilon Straits National Highway 37 ko seng tan meita khammai tilo bamai bamnung inspection talokante The People's Chronicle koni kum ni hilawame Manipur ko zatuang sumai lalu patgaina bamai lunlun ko hai center khatni state ruina Armed Forces Special Power hai jagut puni tuna sagante Indian Army Border Security Forces le Manipur Police kariuna joint operation tatkai ko sniper rifle mortar grenade launcher goi hai bungzang tuna kaumai lam korina impangkanai Manipur mai filmmaker Mina Longjam tuang documentary Andro Dreams luan 13 tang mai Iran International FICTS Festival khang selection pangkante National People's Power NPP tuang MP Amara Surya hai Sri Lanka tuang 16 tang mai Prime Minister sukante oath taking lakante Japan tuang weather agency ruina tipat mai cham Thailand dolanai hai 50 cm tsunami Tokyo ko sakane kumna 5.9 magnitude tuang Bangla jai kane United States tuang former President Donald Trump ruina kamai hai asalon tuang presidential bid hai kumagitai mathang 2028 tuang election ko padat lakhe tuna sakante Tatkan mai tingkum lautai bu jang suina pungu ko kamai apuna
Kabuita Katuang Station Samjembam Commando ko SI Pari Ruina Kabloi kan mai ti hai ataupo mailung ko khasina tilongmong mai jang makamai pu tuang JC Ruina Katum mailung ko dimanta tilauto hamagitai kuirang sutau punite tuna sakante bagi acin balai bagi demata pilek tren aduku masih PB lagi hena pakai bani ada koi JC ni amsi masih PB kedai ada taja bermuka macam orang bersih saja koi mesti toki bani aduka masih tahu dah pilek tu bahaya masih koi isu ka JC ki side ni kan muai tu bah koi fokus cari malam dia masih ki hari bah punak kamai koi ki family dah Hoje lady basi angang singsu jo mama su juga mai nepi su je awa ba pipam ba leire aduna ek siki badegi hoje ki government ga yana ki ba JC yana ki badi hari ba on duty da siki badina mohoi yaragati mohoi ki pe salary ha jo ma pension certificate si panganna ba na haine ki ba yana ki ba amakai jo hoje pau government side ta implement to bi da ba aduga masi order ba thok ta banina hoje paisa su pangdre to su pangdre aduna asi ba wa ba se koi yanaga government side ki athuba matam da masi ki yana JC ga yana ki ba agreement do athuba matam da government side ki pangthok pinabagi damta koi jereng apelagi koi JC gi side ki government da ownership sada koi approve tawjari Mergoina sports lamni thaisam loko atau timpu tuang Sangli Mitang Stadium ko ta kaina bamai SAF Under 17 Championship ko India Arena Maldives ta 3-0 ko ngomlo kante Luan lu na padai tang mai hockey Indian Sub Junior Men National Champion ko hai dulanai tuang match ko Manipur le Karnataka tali ko Manipur ngam kan makhe Karnataka ruina gol kanai chan kanai Asai jam tingnai lamni thaisam loko asai jam chang mai 26 degree to 20 degree Celsius naimik rina 5:07 am to 5:10 pm gan ko lothon mong rate nai kalan ting rui dapuni jimang mong rate ting rate nai puni Asai jam kabi sumi cham tho khor loyote zauna bamugoi ta thongkute